Gũkũ nĩ itũra-inĩ rĩa Kaptembwa gĩcigo mbunge kĩa Naikuru ya ithũĩro, aikari marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhonokia kĩrĩa mangĩhota thutha wa nyũmba ciao cia gũkombora kũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ na gũtuga itũra rĩrĩ rĩna marima manene o ũndũ ũmwe na mĩatũka. Aikari aya maugĩte mbura ĩno ya mũiyũro ĩrambĩrĩirie hwaĩ wa ira, na thutha wa mathaa manini nyũmba ciao cirambĩrĩria kũhobokana kanini na kanene magĩthara kũhonokia mĩoyo yao. Teknoloji nyuma kulikuwa na mtaro ambayo tujui ilitoka wapi. Maji kaanza kubomoa nyumba jana usiku. Tumefanya kuhama, tumefanya kutoa vitu, watoto wamepotea, tuwaoni, hata wengine wanapatikana, wengine tuwaoni, madocuments zimeenda. Hapa vile mnaona vitu zetu ni kusaidiwa, tumesaidiwa na majirani wenye wajapatikana na hiyo maji. Kama mimi niko na watoto wadogo, sasa hata inabidi tu unaenda unaomba jirani, next unaenda unamuomba mahali ya kulala na watoto juu tunaogopa usiku, manyumba zetu zimejaa maclarks. Sasa hata unaogopa. Sasa hivi tumeambiwa tutoe vitu, hatujui tunaenda wapi. Aikari aya maugĩte aingĩ ao maraire heho-inĩ na angĩ magĩetha ũteithio kanitha-inĩ ũrĩa ũrĩ hakuhĩ na nyũmba ciao. Hiyo force ya maji ni kama ilikuwa juu, so from there sasa ikakuja all of a sudden wakapata nyumba imeslide. Tuliweza kuokoa wenye walikuwa ndani, tukaokoa manusura, tukaweza kuwapeleka to nearest church hapa. Aikari aya makiuga mũtaro wa gũte maĩ ũrĩa wenjirwo thutha wa nyũmba ciao nĩguo kĩhumo gĩa thĩna ũyũ, rĩu makĩũria maĩ maya metherwo njĩra ĩngĩ kana thirikari ĩmethere handũ hangĩ ha gũikara. Ile kitu wangefanya saa hii, wangepata njia hii maji iteremuke, itengenezewe njia yake iende mpaka wapi? Mtoni. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morĩtie thirikari gũteria kũhingũrwo kwa mathukuru kuona ciana ciao itirĩ nginyagia indo cia gũcoka thukuru. Enyewe ni ngumu sana hata kwa serikali wakati wanasema ati shule zifanye nini, zifunguliwe. Na shule, hata shule zenyewe zimeharibika. Sasa watoto watasomea wapi? Hata tunaambiwa tuende shule, hata ndio tulikuwa tunaulizwa hiyo shule tunaambiwa tuende, sisi tutaenda kukaa hapo ama ni watoto watarudi shule. Sasa hata sisi tumechanganyikiwa. Sasa tena tulikuwa tushalipa manyumba, tena sasa tunaambiwa tutafuta nyumba zingine, zile pesa yenyewe hatuna, maisha sasa ni ngumu. Rĩu nĩ makaire thirikari nene na ile ya kaunti ĩmateithĩrĩrie kwambĩrĩria mĩtũrĩre yao werũ. Chakula tangu jana, sasa tujakula kitu. Red Cross tumewaona wanazunguka wakisema wana survey, hatujakula kitu. Watoto tunanyonyesha sasa, wengine ni wadogo, wengine ni kama hata wameanza kugonjeka juu ya baridi, malaria. Tusaidieni kabisa, sisi ni waathiriwa. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.